ngoba silingana namaqane eqhawe lakhe lelakathi uyalithanda njengamanje esilificeliza abalaza la okusho ukuthi thina senza nathi okwethu esikudalele ungahlala ke ungakuthandi ngeke vele ke njengoba sizelwe nje ngabe mhlambe sinabafazi nga75 ebaleni uye uphume nje udonse nje ngoba phela uyathandwa wonke umuntu angeke bekuthanda bonke abantu angeke ngize ngikubambe ngenkani ke mfowethu ngithi ngithande mawungangithandi awuthandi mina uqobo lami ngoba ingoma cha ngengoma ngiyazazi mina ingoma ngiyayishaya futhi iqhawe lakho ngidlula wonke umuntu okumele ukwazi ukuthi ngoba uma ungangithandi awungithandi mina uqobo lami hayi ingoma yami engifiswa futhi ukuthi ngeke ngikucacisele abafowethu engomeni yami asisukulibele laba abantu abangangithandi bese belibe befaka imbono ukuthi uCommander hayi uyacula yena kodwa maye ngathi uCommander yena hayi usho kahle kodwa la musu ukuphawula ngento ongangene kuyo ongayithandi ongayilandeli futhi uphawula kanjani ngento ongayilaleli ngoba phela lo muntu lo wena umthandi wawuhambelani la ekhaya mangabe sazophawula ngamageza ngoba abantu abahamba la ekhaya ngoba bedonsa ngabalanda bonke mina ngiyabazi futhi ngangibakhombisa igiba ngiyazazi futhi nombala wazi uthi unjani beyilahla phansi ngibhekile ukuthi silahle phansi leso skiff ethi vele sengisilahlile mina ngangidonsiwe vele angikho ke lapho ngisekuthenini umuntu mangabe ngithanda akangithande ngoba ngithanda hayi ngithandiswa omunye umuntu oseceleni kwakhe straight nje thanda mina ngoba ngithanda njalo nje.